interes je da živim i da ostvarujem održivi razvoj. Ja s Amerikom nemam negativno iskustvo, kao što se često stiče dojam. Ja imam negativno iskustvo sa globalizacijom koju ne generišu Amerikanci, nego te dvije porodice koje tamo vladaju, odnosno koje generišu praktično političku volju i koji u tom vojno-industrijskom kompleksu stvaraju potencijale koji kasnije nameću ratove. Mislim da se ta nestabilnost generiše upravo iz tih krugova korporativnih američkih koji mijenjaju lice svijeta, a u Evrope posebno. Transfer kojeg multinacionalne kompanije prave po svijetu, one zapravo uništavaju sve države svijeta da bi mogli da vladaju iz tog svog vojno-industrijskog kompleksa, a pritom ne vode računa o svojoj državi. I to je ono što Trump govori, da je bolje da se zaposli ljudi iz Massachusettsa nego iz Kine. A tim korporacijama multinacionalnim je u interesu profit. Moj interes je da živim i da ostvarujem održivi razvoj, a njihov je profit. I oni se neće libiti toga da proizvode na najudaljenoj tački od Amerike, a pritom će slabiti svoj sindikalni potencijal. I tu će doći do nevolje. Uopšte je to vrlo zanimljivo da se u tom velikom svijetu čovjek približi mnogim ljudima s kojima se lakše sporazumiva nego s našim ljudima. Pošto većina našeg svijeta koja je kao antiglobalistički nastrojen, to su kao primitivci, a ovi kao pametni, oni su Evropejci. Međutim, to se sve urušava nevjerovatnom brzinom.